Whakalopalahi atu hanei da walatala tutupu gelatu mea whiwhani. Good evening. In our news bulletin for tonight, tahi ki puli ni kua tūgi mua he whakapilianga kai nā kei whai whakahala ni mua. Minister charged with assault and local court discharged without conviction. Kua whakaata ai e vai he aonga te whānau i ki inu. Niue Primary School's water has been cleared to drink. Tōtua whakatose e tawanga na he whale koloa Swanson, mo e whale toka koloa Mahuinga Hanui. There is a delay in building developments of the new supermarket complex and Niue's Cultural Heritage Centre. Whakahoko e tau whawhirianga ke lata mai whalu hei tau whekau, ne kua tupu atu ai he whahinga hua leo leo ke hautu loto he whahitapu e kua mole. Taha he tau whawhirianga ne kua tū ai e iki pule ko Billy Tālangi ki moe whakapirianga. Ha koe hoko taki kua keri whakamamahi e ke pule motu ko Terry Coe he o se taha whanuanga he tau e ke pule he matau he tau nei. Pēsini kua ke whanu e tau talahawanga hangawi e ke le kua nei kua hot ko atua e lirifu ko Terry Coe moe tai hoko taki ke whainga hua leo leo. Whai mga aho e whainga hua he kumikumi to mai ke tuku atu ki moe whakapirianga. Koe whakapirianga nei tuku atu e ki moe whakapirianga toko urunga he motu he mahina hamasi. Kai nā kai nofo i ki pule ke motu ke mga hona, moe whakaholo atu ai ki he whakapirianga he mahina nei hame. Ne hukui ai e Maru Tālangi i ki pule, moe tuku atu e talianga kua angahala ke moe tuku atu e ke whai whakapirianga lau tolu e tako msena pia kumi tangata Longtai, ko Des Hipa, me toko uahana tangata Longtai, ko Francis Valiana, mo John Kaulima. Koe whakausianga kua nā kai whai whakahala, kua tuku atu ka ia, i lalo hipo he mta whakatawhonu, koe Niue Act tau tahe awhi hiwe seo onu whamaonu, mala ua seo walu whamataha, pui pui tolu. Koe whalu tau whakapirianga fuki, koe laulahi ni ke he tau hoko taki ha kua whakaholo whakanoa tau pire wafi, si taha fuki tangata ne kua tolu hoko taki, kua tāke ia, he keli whakamama he taha tangata, ka kua whakaholo atu tuai e hopo ia ke mahina ka hau. Local court was in session last week as Niue Police presented a number of charges in the criminal court. The cases were conferred by Commissioner Desmond Hipa and Justices of the Peace, Francis Valiana and John Kaulima. One of the high-profile cases was that of Cabinet Minister Billy Tālangi, who allegedly assaulted Common Role member Terry Coe after an assembly meeting earlier this year. The matter was reported to Niue Police and charges were laid after an investigation. Honourable Billy Tālangi was represented by legal counsel Maru Tālangi and appeared before the local court last Thursday. The defendant entered a guilty plea and the court decision was made that he be discharged without conviction under section 281 bracket 3 of the Niue Act 1966. Other court cases involved traffic offences and one individual is also facing 3 assault charges. That case has been adjourned until the next court hearing. Kua whai whakaataanga tuai e aonga te whakamahani me te whānau i ki inue e vai he aonga, he mole atu tauhata ki anga mai mahina o ke topa he tukua mole, kua nā kai mita ke vai ke inu. Kua tau mana tupi ke tau mga aho e kua mole, ha kua whai le kua ke he vai he motu, mai ha taki autu ke tau tangata ke tunu mo e vai to inu. Ha hai e fō ke tau whailoanga ke tau mamatua, ke whoki atu po ke tātu he tau whānau halo tōru ni a tau lupo inu, a tau whai whailoanga whoki. Kua whai koloa whou ne kua whaingoa i whakaperitania koe ultraviolet purification system, kua tuku ai ke whakamea, mai tāwane vai, ke mai ke inu whakahako mai he ngutu tepe. Koe koloa nei kua langamatai ke haka i e vai ke moe tāwana, mai mea, mai tau mui malolo seno he tau whānau. Tu mauanga ia ne tau hātaki anga ke tune vai, halo tōle tau whānau he aonga tukulunga, mai hane whainga hua whoki ke tuku ai e taha koloa UV ke aonga tukulunga ke he mga honei. Students at Niue Primary School can now drink water directly from taps or fountains after months since the island's water supply was contaminated. Reports surfaced in October of last year that there was a contamination in a majority of the island's water sources and people were told to boil water before drinking. The Water Steering Committee put in place plans to resolve some of the issues identified and the schools were a top priority. A
A new ultraviolet purification system was installed at Newark Primary School and was completed during the school holidays. Last week, water was tested by the Public Health Division to ensure that the system was working properly and that the water is safe for children to drink straight from the water fountains. A similar UV water purification system will also be installed at Newark High School and tested before clearance is given that water is safe to drink straight from the tap. Koe awhiawhine awhine hai e whala tole kua ke tau whakaroanga e whainga hoa mō mo e whakawhanu whikau. Wai lau ia e tau laini ki whafo i niwe. Ka mata mai mta hola ua he mga whiawhi kua masa e tau laini telefoni mo e tau whakaroanga internete ke tau motu i whafo. Mai whai kumianga koe le kua nei ke he whahi Nisilani. Ngā hua ia Telecom niwe mo e kautaha Spark. Ke whai tau sianga ki ai kai tū mauni e tau whakaroanga i niwe ke ngā hua e tau laini telefoni pia ni mo e tau meri hila i niwe. I loa mai ngā hua fuki e tau whakaroanga internete ha kāniu mo e whalu matutakianga ki whafo to mai ke ai ke liu ngā hua i he ADSL. Wa whise e whahi ngā hua mo e halu tōlu a tau plotu ke ngā hua ke liua ke tau whakaroanga nei mo e koe liu tuai ke he tuanga mitaki ke hoko me he pungpungi nei. International communications were down temporarily yesterday afternoon due to Telecom Niue's international satellite link experiencing problems. Services that were affected included ADSL internet, all international outgoing and incoming calls, and even banking services. However, local internal emails, SMS texting, and local calls were still operational. This caused a brief stir amongst customers who were uncertain what had happened and how long it would last, but it did disrupt communications for a few hours. A public notice was issued late in the afternoon while Telecom Niue technicians worked with Spark to resolve the issue late last night, and most international services were back in operation by this morning. Kua tōtua whakatose e whakaroanga ke whakaulua e wharekoloa Swanson vo, pia whoki mo e whale toka koloa mahuinga he motu he taonga niwe. Ke tau e kua moale ni whakamuori ai e talanga he whale fo he lata me taonga niwe ki halamahanga mo e kua maumau pōpo he mahina ha iuni ua whi hong mavalu. Kua mai ke whoki e tahalilifu ko Dame Patricia Lee Reddy kua ia tahane kua toa i niu he mahina ha masi mo e kua kamata ngā hua e matakau tā whale he Doug the Builder mta hiku he tau e kua moale. He mai taki ke te whakaroanga he whakatawhano ko Angela Tuhipa, kua kakano ne kua tōtua e whakaroanga nei, ha kua long e tau le kua kehe, ha kua ku e tau koloa tā whale, nā kai hanghangi taki, ha kua tōlo he uha, me hepe whuki whala to koloa ne kua tamai he whakatonga, lau koloa. Amana ki ke mau pōpo e whale taonga ni wefo, he mahina hau kuso he tau nei. Ka koe whale koloa Swanson, kua pehe mei hukui whale koloa kua Amanda Pita, ka mata e tau ngā hua ke he tau kua mole, he mta kau ngā hua Doug the Builder, ki whunua kula, mo e amana ke whakakatoa toi, he mahina ha masi he tau nei. Ka koe liu whakatuitala kua hai ei whalu e le kua, ne kua nā kei whakahoko e whakakatoa toanga he ngā hua. Ha kua hoko ke he mga hala tōla he uha, we nā kei hangangi taki whuki ke Vali Smeni, wa nā kei hai ei whuki whalu to koloa ke tāi whali mo tōtua whalu to koloa e hoko mai. Ka koe whakamōli mai pehe nei e hukui kua amanaki ke mau e whale he mahina he iuni tau nei. Ka te whakamua e mtakau ngā hua he DTB ke ngā hua i whanua kula ke he tau whanakoloa iki ke lata ia whuki me hongfuru e businessi. There is a slight delay in completion for the new supermarket complex and the new Taonga Niue Museum. The construction of both projects started last year with construction company Doug the Builder, working on both these projects. The new Taonga Niue building and Swanson supermarket were expected to be completed this year. According to the project manager for the Taonga Niue building from PMCU, Angela Tuhipa, there have been a few setbacks preventing the completion of Taonga Niue due to a lack of materials, wrong shipments, and also bad weather. The Swanson supermarket have also been experiencing similar setbacks, according to the Swanson supermarket manager Amanda Pita. The new complex will house Swanson supermarket and the government bond store, as well as anchor tenants
In addition, there is also space for 10 retail outlets or office space varying in size. The construction work for the complex will continue, and the new Swanson supermarket is expected to be completed in June, while the Taonganiwe Museum is expected to be completed in August this year, as confirmed by representatives from both projects. And those are our news stories that we have for you this evening. Have a good evening. Pēnā e te wala tālu tutupu, niko mō mai ka lāta moe a whiwhinei. Nui ne pō.